Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Veteran sabi sigo mana tengah? Mana tengok, mana tengok. Veteran sabi sigo mana tengah? Mana tengok. Bang karo. Hai hai. Hai hai. Hai hai. Government! Hai hai. Factory! Bang karo. Coalition! Pollution. 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 Dagi sepangut ginong syok tan bernihat ak arpesan terik pelalengkot arhajar arpesan. Kelimi pai ba ban penpau gijing sokya ban penremru igi bor sarkar jela halor gijing bam syamkya ban wengi gijing e na gijing mi bon gijabo. Kibla penjabo e kal air namar gijing nang jelai ki karkhana iba penmi ki pui bat kiwi gijabo. Kabalo bo jing maru ko kakya jing syok. Ha kini gijing mi pat ba na keleng shnong tan bernihat. Lapenlong yang jingat pat ba rok snong harli bagan kebelihat terter syado syadehal bagan. Ha kebagi pat ba kelepen pau gijing sokya ka bejur da kebagi lapen pau yakini ha ki plakat kebagi lara. Baiklah da waru di kibor sarkar jela kamtam ka Meglai State Pollution Control Board benda AA no mardor panwen ya gijing e. Ya geni gijingat pat ba dalam kemadu do ba prang singi singli lengdo rat kenong kela. Ha kejing dan langru kirang ba snong nagi snong tan bernihat bat kiwi kirang snong. Kumbal penpau de ginong kren ila penpau gijing sokya kwajur. Halo kejing le menti jing gibor sarkar jela benjem kya banweng mardor ya geni kejing e kabelama di pat ba. Kamtam kebakta ya kokot kakya kejengki. Ginong kren geni singi ila penpau ba kini karkhana kipenmi ya katedam. Ba geni katedam kalakta asyikadai e ginong snong kikena skol bat kiwi. Namar kani ketedam gede ba penjak liaru wadik umbam umdi pad wadik yang kisam ru umjo. Shosho kiloong managal yang kipat ba kiladawan ak sarkar jela bancim kiano mardor banwengi ya kani kejing e kabla ktaru ya kakot kakya kipat ba. Nagal yang gidong snong lembak gidor barsnong kiloong bakim banse bancim digilat kibateng e da kablik hang talai karkhana kibaper. Kata-kata ba karena polisi yang terjadi kelawan tak ini baru kawai kebukaan bernihat baru kawai baru kira akan ini kincang cinta kamu su banding mensimrum nongsu kamam gaji nongsu banca bandeng nongsu kamtam banding mensim imlasu te nagara kene bar kani layan barkan ban yai rani ban khang le factory sungan namar kane ro factory la penjin jala har ini hadu kata ban lang man yo thia su bar simit isul ka bisa haji jingdan kale kawan kata kamung su ba kalau kae kakal pengsan bari dai ban le ekne ladan imstop ekne ka polisi Ina dah kawai perkara ricipat intre karena tinggal sinan dalam kam. Kini jika ibu rokoi, nasumun orang ba nama bagai ibu step dan step harga dengan dah itu cuma kalau mau ngahap suara bersimul sensar berpengkut lagi pum dibayong kadang lagi di benda nimla banyak dengan pihak keduni nama ba dengan rung syakui pati kamera ni diong lu departemen di paper di bawah kebutuhan air awareness program banpen snow syangi ba kanya keburni kejongpi kate kebala ceklia sebut apa kita di program di bang juyo snow na kapor henry kamdan pat kanu kaplan kebengin le ban pendu ya kini kini But ya kani kata kabuki ka jinjobo jong air hang yang po area burni ko tuni
ngisuyo kiwan ban pensko ya kata benta long bersuan ban pensarong ini mah banyak tu pensarong baka borni kade bertiatam andre ni busong ne de ni sutu na buki dan setiap masutu ya kecil dibangi kendo abangi yak sarang jo kain do jongi wat iding i plan i sentiu i badon hapo ka kompon do jongi hap kompon jong bodo pi pekini kiting kwai di bodo dibangi ni di plan di pengiwan nanti ide kan di boyong sudah sebagai pelapin wat bengin ya cetu di benta kemut kamlong sur mati betulan bagi cuti di jonga di jongpi ngatrai di kentai kamtam di bopong di slipa di sendal kebumut ngatrai kamlong banyai palat nak atu keblak keping ke bangi ya ngatrai dalam paklaya jasa dia ngatrai di jiat di jongpi ngidur di damsu ngatrai lagi rumah sok ke cuti ke boyong berpipong cuti yong ne ki pollution ki bala palat liap hangi ni syab jinge ba wat ba tang ban tajan ru kamlong su ka yong lut ka jan aba ya de ban jing rim sim jongi ru ni syam stam ni jejar ba ka bam ka di khamtam ka bangin di ru ka yong lut nyo jingpang ba per na ka ru hagi ni gisni bun bangi yo ya ka jingpang khamtam abaya de bot cancer TV lane ki astama ngila banong bandring mesim ki stom ba khamtam kat no ki khna ki bedang lung ki sab jejar sisa pan isem pap sisa tengi de ka jingmut jongi bagi yai reli ya kanem tasni kalong ba ki stop ya ka pollution lane kin bu ya kata ka jinyada ka filter mo kaptam ngindere bagi di khang factory ka plan jongi kalong ka jing tumu jongi kalong bangin penduna ya ka pollution lane kin filter ya ka tu ka jingmi ya ka tedem ka ba jabo pun hangi yo hangne hapo barne ha yo ka air pollution kumbangi laikan mene ka noise pollution baka water pollution mene nila mention baka water pollution bago chua ka wa jongi hangne ka de ka quick ka bangi sub ni site ni di ande ta ka jing do di factory kala longlo ka ba jabo hadu kata tang ban site ti senja go omlong shu te hadin kata pede ka sawan so ka noise pollution pede kumbala batay mene dai we samlai ko ka lokala kas mikir jongi hangne baga we jan ka ka factory ka noise pollution ka sawa hadu kata bahadu balapun tut katya kadem naga benta ki dosuk syok para berjan hangne benta pada galaju so ka air pollution aman lagi jing yo i baga bayong ha mene ngalai jing mut bagi nya energi dengan tidak sudah bagi pengi baga long baga bayong sudah bagi nya tidak ka air pollution kadi ka pi ka bahe tambat ka matam naga benta jongi iwe pa iwe abang iring yang kene kaki ngapel seba ka cimpang ka baluan naga benta kene ka air ka bang iring man kasni kade ka pi ba kade ka cimpang ka kumohon ka hindi ka bakatang nakha namaro bali ka cimpang ka air pi ka baru sapo ka bet jongi abarung sapo ka bet jongi kade ka cimpang pelak na ka corona ka bangilay siyang man hagi tuki asnem abawan ucipang corona kada ucipang na China ka government na step haya kada kakam ebe haba mangi di basong slong kada niyo ka RB ka bahetam ka government kamla ka sim initiative kano kakam haba di kundo banya daya ni hoy nilai krenteng baginum la banthang ya ka factory nama kada ka prosedur ni jong ka factory kilan yo eka 7 window ne kano kadika kuka ay ng sokar Henry ka sokar bat nakaliang ka department kini bansimtia kuno bansim ya ka teknologi lane kino ki step nagabenta kuno banya daya gane ka ler ba kabami sabar Henry nilakren sikla ya gane nilak kaju sikaju hadin gane kamiting ro kajing ya kren hadin bagi ai kecil petip sa kasurkaro sisi kisawan ki officially ban kren ban pek ban suri hadin ngata sina mai ganja abia deyam menta hadin bayi apa media akin sawan kato kadeski na kalian ka administrative hadin na kalian ka surkar na kalian department bofer
Adin kata apa sih pernah saja abang, nggak Islam yang kata. Lada ke government dalam ship inisiatif hamil dia bahkan ya. Di koi ne ham bangin le dia saja sen dah kabah abang. Di le dia, tolak ti apa pikwa. Oh, mentai sisi.